ndabizi uramuzi, byagorana ko haba hari umuntu waba uba munsi y'ubutayu bwa Sahara waba utamuzi. Ni umugabo uvuga utarya indimi ndetse n'umwe mu bajenerali bagatangaza, noneho byagera mu gihugu cy'u Burundi byo bikaba akarusho. Ese ujya ubona rimwe na rimwe anyuzamo akanatera urwenya? Nanjye nuko, ariko si ubisoreza mu guseka gusa. Gusa uyu munsi reka turebere hamwe amateka yuzuye ubukaka n'igitinyiro kidasanzwe cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, uyu warwanye intambara nyinshi ku buryo aho yanyuraga umwanzi yasigaraga amwirahira. Evariste Ndayishimiye yavukiye mu ntara ya Gitega muri komine Giheta mu 1968. Yakuze nk'abandi bana, ariko mu buto bwe yagiye agaragaza impano yo kuyobora bagenzi be, cyane cyane igihe yigaga mu mashuri abanza ndetse no mu mashuri yisumbuye. Mu mwaka w'1995, Evariste Ndayishimiye yigaga muri kaminuza y'u Burundi. Yarokotse iyicwa ry'abanyeshuri b'abahutu yinjira mu gisirikare ajya kwifatanya n'abarwanyaga ubutegetsi bw'icyo gihe aribo FDD, nyuma y'ihirikwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Nyuma y'imyaka 10 ari muri FDD, Evariste Ndayishimiye yari komando utwara uturere dutandukanye, ndetse ni nako yagendaga ahabwa n'amapeti yisumbuyeho mu gisirikare. Maze mu 2005, nyuma y'amasezerano ya Arusha yo guhagarika intambara, Evariste Ndayishimiye yahawe inshingano zo kuba umunyamabanga w'ibiro bikuru bya gisirikare, ndetse aza no guhabwa ipeti rya generali. Hagati y'umwaka wa 2006 na 2007 yagizwe minisitiri w'ingabo, inshingano yakoze kugeza mu mwaka wa 2014. Mu nama y'igitaraganya yabaye kwa 26 Nzeri mu 2020, abakuru b'ishyaka rya CNDD-FDD batoye ko Evariste Ndayishimiye ari uzabahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu. Evariste Ndayishimiye yatsinze amatora arusha mukeba we Agathon Rwasa ku manota 68.72%. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'uhagarariye komisiyo y'amatora mu gihugu cy'u Burundi, maze arahirira kuba umukuru w'igihugu muri manda y'imyaka 7 nk'uko itegeko nshinga ribivuga. Ndayishimiye Evariste n'umwe mu bayobozi baje ku butegetsi mu gihe u Burundi bwari bukiri mu rujijo rwa politiki n'ubukungu. Ubuyobozi bwe burangwa no kugerageza guhindura isura y'igihugu, haba mu miyoborere, ubukungu no mu mibanire n'amahanga. Gusa nubwo hari intambwe zimwe zatewe, haracyari inzitizi zo kugeza ku mahoro arambye n'iterambere rirambye. Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye agaragara nk'inshuti y'akadasohoka ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ibi byatumye nawe afata inzira yo kurwanya imwe mu mitwe iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nka M23. Gusa nubwo M23 ikomeje kurusha imbaraga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nge twabanye na Thierry Areniyigena TV.